INP Mizo channel atangin kan lo lo machu voin April ni som ni le pakwa ania Myanmar am chung chanchin langsar zual kan thlir hole don nia amasa in social media lama in lo muvek tho turna a zual ko kanan soilo kange thuril turo pui Sakain Region Chin Affairs Minister Pilalrin Muani Pasal Reverend Dr. Rohming Liana TMEF founder kumsumruk le pasari Mizo voin April ni som ni le pakwa khan Mizoram aizola achen hmuna stroke awangin atluthuta aizol civil hospital panpui ngal ni mahse dar som le minute som ni le panga khan minboral sanani Reverend Dr. Rohming Liana hi TMEF founder le evangelist lar takani ti kanreveka tahan Wesleyan ko ran veng puyaloi ni in tahan bazar tahan A group anti mai nichwa na lam gate pui zone kong kila ania arwang he tahan pan pui mek ani hetiang miro pui le lalpa mi man kan chan ta thut mai hi poi kan ti in akalsan achung te tan itong trai pui thewang u hin independent army KIA te chuan ma an son zel Mumau township huam chunga hian KIA Brigade 5 tele sipai terrorist te hi nisari zet anin kapa nimin khan KIA lam chuan sipai kem pakhat anlak belani he in ka na hian Lieutenant Colonel Telin sipai ho tu lam deuh mi som pathum le sipai engemaw zatan thi ani heiba ka hian sian state marlama po tatma 99 tele KIA te hi nimin khan anin kap na sahle boka heta po hian sipai council lammi pasari an thi ti riat ani bok nimin lama Thailand le Myanmar ram ri to lata Burma sipai base camp KNU KNLA lamin an lak sakha chhun lama chuan Myanmar sipai jet fighter in bom athak nana helicopter atanga ka ani boka mahse van nei thak takin KNU lam hi an lo tlan chuak vek to a thil hliam an lo hlo he kem beina a KNU sipai pathum thita te po kha nimin khan an vui lem ti KNU lam chuan an soi nimin pia April ni som ni le pasari tu ka KNU lamin sipai kem an lak sak tum khan sipai terrorist then khat chu an tlan che man lo maya nizan khan sipai pathum chu Thailand a omin Thai sarkar thunei tu ten an enkol mek ni in BBC chuan soi boka an ni chawlo mi dang te po an la mai thei ati bok tokin lama chuan KNU sipai te hi Thai ne na Inremna luidunga an chevelani nizan khan Mandalay khopuya zichu market bula sanapui andana bula sipai in civil mi pakhat akap hlum sipai terrorist lam hian bai ka kalmek chu ding turin atia ding du lovin akal tlang lui ti in akap tamai nia soyani a chutia kal tlang ta ka wang chuan G3 silahin apuma akap ta ani sipai kutuara hi mong ngi mong kumsom thum le pani mi ong mi ta zan lam town si pa ani makdeu mai chu ding turati ding ni silova akap apuma kap thei bok si hi ania thil engemo chu dikchia lo a omani nizan khan mektrila khopuya NLD party atanga thlantlin member of parliament ulunlin mong chu sipai councilin anman ulunlin mong hi abibo vezet na a ina a hon lailok lai takin anlo man veni mektrila khopuya po hian NLD party atanga thlantlin MP te chu sipai council man hlavin an bibo de vekani tukin khan kalemiu khopuya kong an zo le a kalemiu hinit tina kong zo thei an nia an fak hleni demonstration na wangan nun na chan ta te sun na hun an manga CDM siam tu te choi moina an nei le a te chuan kong zo in an chuak ta hlom voina kong zo hi mun thuma anin then hloma nizan April ni som ni le pariat zan khan tahana silai puak ri khriat zeu tura oma kong puya sipai duty an la zen na in mipui vak vel anti boy ran to lo ne soyani chuna ni sat dewa wangin mi vei vak an re deu hle boka tukin chu tahan le mun ranga internet wifi khar ani lo bokani aram puminan hongle te poni mai thei
tuk danga chuan anram sana azing dar kwa thleng internet wifi hi khar ani si ani kong pui kama chen na in tlan chiat chante ron lo le anom nual nia hriatani a athen chu zing lama ron lo zokin zan lama mun danga an re san le tho thina ni voin po khan Myanmaram chung mun rang Kachin state pha kan lama te Mandalay khopuya te Minchian khopuya te Dawai khopuya te Myanmaram chung khopui ranga demonstration an nei le a soi vek sen ani lovang Rangoon khopui chung township rang hlaing taya insane tanlin South Uklapa majan kon le mun danga po kong anzo le hlum takitra lammi te pon ro sur noya po demonstration hi an chol san mai chuang lo ani hi mukong khopuya chuan NUG sarkar thar an pompui thu an lo lan tir ve boka hetianga sarkar thar an pompui ti lan tira kong zo hi khopui ranga mu turan omani suibu khopuya chuan voin khan kong an zo veya suibu khopuya hian sipai councilin mai che pakhat an man April ni somni le pakwa tukin khan Maktaduai Air Force le Maktaduai Air Force chu bom manga beyani ti Reuters source mangin mizima chuan asoya Maktaduai phei chu rocket bom panga manga ka ani ati tin Myanmar now point he thu hi asoi ve bok Chin state chimlam mindat khopui dai fema in ka na kha kan ria anga April ni somni le pali khan anin kap tran khania April ni somni le paruka tangin anin kap le a atuk April ni somni le pasari thleng anin kap na sa hle ani kha sipai lam mi somni le pakua an thi ti ani a heng sipai terrorist lam thi te hi nimin April ni somni le pariat khan an ruang an endika postmortem an siam nuwa an voilem ta hlomani makdeu main heng sipai thi te taksa hian AK47 le M16 mu alo tam hle mai ani oma heng silai mu te hi mindat lam hian khoya tangin nge an nei thei ti hi sipai terrorist lam chuan an boi pui ta khop mai ni in an soya mindat khopuya in ka na khan CNF sipai an tel nge ani ti in anrin lel thu sipai lam hian an soya ni van nei thak takin paku region huam chung sipai council brigade 66 noya ommek khalaya 35 ral thuam dana mun chu tukin April ni somni le pakwa zing lama khana puak tadur maya akang puak na sa hle nia soyani abul nai khomi te chuan helai ral thuam dana mun hi tuma lut le chuak an om phalani lo wangin an mani sipai te zinga tanga thil lo thleng nge yani an rin thuan soi ral thuam dana chu security ven na hnuayati angai ve hrim hrima chanchin kan la khom lai kha chuan helai mun lampan hian lat padan khopuya kang thet motor zong an vak thok chuak ta vek tiani sang ni le pani kumatang khan Khawvel news tho hlok te hna choi moina hlutak mai Sorenstein journalism award anti chu USA Stanford University chuan alo siam to thina dollar sing khattelin choi moina alo hlan thina ni chu choi moina chu tun tumatan chuan Myanmaram boi chungchang na sataka ngai vena thil ani dan ang taka puang thin tu Myanmar now editor u sui win nena hlan ani February ni khat sipai council in thu nei na apong la ka tang khan ram chunga sipai le an chung te company thil siam boycott tur thu hi zoin campaign an beya February thalai holvel tang kha chuan campaign hian ramadeng chuak to ngai ani chuti line ram chung mun tam taka sipai le an lam tang te thil siam lo le zel ri po an la om thova mahse campaign hian a thokna hle ati thei ome he campaign hi chol san lova beingor chhozel turin NUG sarkar thar chuan mipui te ngen tuna an boycott ba ka NUG chuan sipai lal te le an chung te thil siam chua chi rang list fel takati chua le turani thule chung an list siam chua te chu mipui lam poin ngai poi mo a sipai lam thil siam reng leisak mia lo turin NUG sarkara Department of Planning Finance and Investment an ho tu utin Tunlai chuan mipui te ange nani rampo na tanga an sanction ba ka
ram chung mipui ten an thil siam an lei du to lo tak tak chuan menong hlaina lam tang ho hi chu an cho ngotang sipai council do dala CDM movement an kalpui zela wangin Myanmar Oriental Bank ka thok tu mi zani chuang zet chu an hna atanga ban tiran ni thu Myanmar naw chuan bank ka thok tu te hne na tang nge yin thua dong ti soi March thathen kha chuan hlo mulova chol lak thei ani tia soi ani awangin an chol ta hloma chumi nuwa engma in thriat tir lok na po om lovin ti hian an ban tir ta hloma ni April ni khata tangin an ban ani ti lekha an dong hloma an chuan lamber po biak po theya an om lo wang ti ani nimin pia April ni somni le pasari nia le kha chua anga soi ania heta hian renguna an office mun puya thok mi som nga le panga an ban tir thu a oma nimin April ni somni le pariata an chua le a chuan sub branch dangdanga thok tu mi za somni le pali an ban tir ti an soi ani sipai council lam hi an sualin an chet du dan hi a thing sot khop mai nimin khan mandalay khopui chunga bazar mun pakhata chuan sipai council mitirten bazar fee an khona bazar thu te la chuan thilan thal claim tak ema wangin claim te tal ti hniam turin an lo dil ve deuh boka anin ti thiam lo deuh ngal tamaya tok fanga silayan kapri tamai bazar om te an tlan chena sa hle nia soyani an boina so san deuh na po chutia fee an dila anin rem siam hlei theilo chuan tax an ron khona ni chuan bazar tax khon tu te uniform ron have to sela voucher men pe bok ro se antita a sipai lam hian an hota hle ani voina po helai bazar a hian municipal lama thok tu te le bazar a lo thok tu te an local le a an thu lo hnial deuh te chu an thil zot lai mek lak saken motor chunga an da ta ngau mai nia soini bok Mandalay khopui huam chunga hian bazar hi mun somlit chuang a oma chuta thok tu za chuam zet chuan CDM thopin an hna an chol san hlomani sipai ho chet dan hian mule malpo nei lo hrim nizan po khan rengun khopui mingala tong nyon township lama in pakhat chu sairo kherin an per vak maya leiro chan bung tenan vom boka chutia anti chan ber chu zan tlai to a electric an off lo wang ni om takani oi ham a ha thla kwalvel ri chu ni hi sipai thu nei tu te do dala pung khom te chu sipai council lam chuan anti dar ta ze la khopui lian ranga kongpui dung hi aral muang lo hle zo kani chuti chung chuan rengun khopui lai li le mun tam taka mi enge mozat pung khom an om zel thova heng te hi thil dang wanga pung khom ni lovin an mani tho chu angei an ni tin mamo cha khai le nan bank an sum da te draw chuak le tura in tlar an ni hlom March ni khata tang khan central bank chuan thu chho in ATM ka ta tanga sum draw du te chuan ni khata cheng noi nga bank passbook ne na chhuwa du te tan cholkar khata cheng noi som ni chau chhuwa tir tur ti alo ni to a sum don na company le pol dang te ero cholkar khata cheng noi zan hi thleng chhuwa phal sakani ti chuan ni tin mai hian rengun khopuya phei chuan zan curfew puan ani chung hian zing khowar ma darli Khawvel atangin bank passbook manga poisa chua man ngei tumen token changma satu ni beisin an ngak thup to hloma chuti lain poisa da bel hret du wanga war ma tang ngak po mi enge mozat an om ta thin boka ti chuan an har sat na chu kan hriat tiam pui thei mai ome chuti anga war ma tanga poisa chua beise ngak tu pakhat chuan ti hian soya ni tin mai hian ma ni poisa chua beise yen kan boya ni hi chuna la ni sa si hlum nen luna le ke khamlu tuk nen tuna pheichon covid te po a om ti ni le ngala covid-19 te kan kai rewangem ti vel ngai tu in taksa le ril ru hi a ha hle ani ber mani poisa nge chua tura hetia war ma tanga ni leng van voya chun ni sa kan do te po hi sipai council in thu nei na pong lak nuwa kan ring nunin challenge min pek thar pakhat chu ni hi ati mani lam khan sipai council lam chuan me ni thuma tanga bank account siam thar te tan limit om loven poisa chua thaya niang antia account hlui nei tu te buai na ero alapa ngai don ani maya an hmalak tum dan hian
tuna mipui nol pui hre om na hi achok zang khain arin om chuang lo hle hei hi sipai council in thu nei na pong lak nu bank in buaina ato sut kian na anti chuni ngei na rin om he thu hi april ni som ni le pasaria an chua khani bank atang hian mipui te hian sum an la chuak takna a pon lama ero sum chivel hi atlem hle thomai nia soyani a february thla tang khan sum don na tam tak chu an chol to zo kani bank lama mithiam uzo phi win chuan hetia sipai sarkar en ro man na siam hi ramchung mipui te kuta sum engzat vel nge om to menong hlana hian hriat adu wanga ni nge yang alotia umen khin economist po in banking system siam that tumma sela sum don na kal that lo chuan om zia om chuang lovang ati nikum lama covid-19 na wanga ram dangte ne na in sum don ton na tlat cheta te thil thiar vel na man sang talutuk te le ram chung har sat na hi sut kian ani phot lo chuan banking system hian ngaya o thei chuang lovang atia tuna po poisa chua turzat abituk lai meka account thar han siama sumda tir han tum chu ni te na thilom dan nin hi chuan aiin tu lo tak zetani atibok INP Mizo channel clear tu ten in lo beng var pha kan be se ye kan channel min lo clear sak thina wangin in chunga kan lo me